Miroslav Krleža, Gospoda Glembajevi. Drama u 3 čina. Lica: Naci Ignjat Žak Glembaj, bankir, šef firme Glembaj Limited, pravi tajni savjetnik, 69 godina. Barunica Kasteli Glembaj, njegova druga legitimna supruga, 45 godina. Doktor filozofije Leone Glembaj, sin Ignjata i prve mu supruge rođene Bastildes Danieli, 38 godina. Sestra Angelika Glembaj, dominikanka, udovica starijeg Glembajevog sina Ivana, rođena barunica Zigmuntović Beatrix, 29 godina. Titus Andronikus Fabrici Glembaj, kuzen Bakira Glembaja, veliki župan u Miru, 69 godina. Dr. Juris Puba Fabrici Glembaj, advokat, pravni savjetnik firme Glembaj Limited, njegov sin, 28 godina. Doktor medicine Paul Altman, liječnik, 51 godina. Doktor teologije et filozofije Alojzije Zilbenbrand, informator baruničina sina i njen ispovjednik, 39 godina. Oliver Glembaj, sin barunice Kasteli i bankira Glembaja, 17 godina. Ulanski oberleutnant von Baločanski, 24 godine. Kamerdiner, sobarice, gosti. Zbiva se jedne noći kasnog ljeta, godinu dana prije rata 1914. do 18. Prvi čin u noći između 1 i pola 3, drugi čin između pola 3 i pola 4, treći čin oko 5. Čin prvi. Crveni salon sa žutom brokatnom garniturom 60. godina. U pozadini dvokrilna vrata otvorena s perspektivom na nekoliko otvorenih i rasvjetljenih soba. Lijevo terasa, odvojena od scene staklenim pomičnim vratima. Na terasi kaktusi, palme i slamnata garnitura s 2 šaukelštula, a niz kamene stube silazi se u vrt. Vrata desno u blagovaonicu. Na zidovima crvenog salona oko 15 portreta gospode Glembajevih. Marija Terezijanski, Ampir i Biedermeier. 2-3 glavne su moderne kopije po fotografiji. Nekoliko modernističkih figura u plenaru. Čitav je stan bogato rasvjetljen. Kasno je. Gosti odlaze iz blagovaonice desno i prolaze sobama u perspektivi pozadine, onda lijevo. Upravo kad se je zavjesa digla, prešao je preko scene jedan austrijski feldmaršal-leutnant sa suprugom generalicom. Iza generala jedna reumatična matrona, opirući se o štap pognuta u križima od svog išijasa. Jedan pukovnik infanterijski s potpukovnicom i jedan kavalerijski dragonski major bez dame. Živa, banalna i glasna konverzacija na odlasku, od koje se čuju samo pojedini uzvici, nerazgovjetne riječi i smijeh, sa mnogo njemačkog agramerskog teksta. Küss die Hand, presvjetla, ljubim ruke, servus, doviđenja, ekscelenc, preporučujem se, moj naklon, auf Wiedersehen, grüß dich Gott, adieu, sluga sam pokoran, illustrissime, moj najdublji naklon, laku noć, servus, grüß dich Gott. Poslije neznatne stanke izlazi jedna sjedokosa dama s marabu orglicom u pratnji illustrissimusa Glembaj Agramera sa svojom 14-godišnjom unukom koju prate 2 mladića. Barunica Kasteli Glembaj, supruga bankira, prati jednog nepoznatog gospodina i damu. Na verandi smiju se mladi studenti i bakfiši, a kada izlazi grupa obitelji Agramer Baločanski, pretrči preko scene jedna 18-godišnja djevojčica u bjelini da na verandi stigne svoga brata. Na verandi između ostalih Oliver Kasteli Glembaj i ulanski oberleutnant von Baločanski. Svi oni bučno izlaze preko scene u grupi. Stari kamerdiner i 2 sobarice izlaze i ulaze u žurbi sa šalovima, zaboravljenim tašnama i repovima kuna i marabuima. Još odmah u početku čuo se iz pozadine klavir. Geschichten aus dem Wienerwalde, valcer od Johana Straussa, ali je naglo prestao. Sva gospoda uglavnom u fraku, dame u večernjoj gali. Gdje pokoji bansko-savjetnički salon rok.
oficiri svi u Waffenrocku, laku i pejačević hlačama. Kao jedan od posljednjih izlazi biskup, kratkovidan, sa zlatnim naočarima, opirući se o štap s drškom od slonove kosti, u reverendi od listera, s briljantnim krstom, biskupskom crvenom kapom i crvenim rukavicama, u pratnji svog ličnog tajnika koji na pristojnu distancu od 2 koraka nosi za biskupom njegov pusteni šešir i svileni ogrtač. Biskupa prati sam kuće domaćin Ignjat Glembaj. Za ovoga kretanja, žamora gostiju, glazbe i smijeha, na sceni stoji sestra dominikanka Angelika, udovica Glembaj, rođena barunica Zigmuntović Beatrix, 29 godina, i promatra portrete po zidovima. Ona je vitka, otmjena i dekorativna, bez jedne jedine kapi krvi u obrazima, s prekrasnim ljiljanskim prozirnim rukama koje koketno skriva u bogatim naborima svojih rukava. Uz nju Leone Glembaj, figura dekadentna, plješnjiva i prosjeda, sa gotovo potpuno bijelom rijetkom švedskom bradom, bez brkova. U fraku s engleskom lulom ustima. Igra ruku i živaca oko te lule abnormalno je intenzivna. Leone, mutno je sve to u nama, draga moja dobra Beatrice, nevjerojatno mutno. Es gibt zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis, die vielleicht aus seiner gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entspringen, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, durch deren ersten Gegenstände gegeben, durch den zweiten gedacht werden. Sinnlichkeit und Verstand, jasnije od toga nije nijedan Kant mogao da odredi sve to mutno u nama. Da, apropo Kant, našao sam noćas na ormaru u svojoj sobi jedno dobro 48er izdanje Eulerove mehanike. Taj Euler gledao je sa svojim diferencijalom svakako mnogo jasnije od Kanta. I to molim lijepo 40 godina ranije. Eulerova mehanika izdana je prvi put u Sankt Petersburgu upravo 736. A kritika je, ne varam li se, izdana negdje oko 789. To je pad Bastilje. Čudna igra prirode. Lagrange je rođen iste godine kada i Eulerova mehanika. 36. Da, što sam htio da kažem? A da, ono apsolutno matematički kristalno, to je Euleru bilo jasnije 40 godina prije Kanta. I Euler je logičniji i konsekventniji. On je sve nepoznato izrazio formulom. Ovo je bitno. Matematika je, ako se govori simbolično, bliža nepoznatome od govora ili od slike. Matematička formula može jasno da kaže ono što ne mogu ni govor ni slika, pa ni glazba, koja je još uvijek relativno najmatematičnija. Govor govoriti i govorom se izraziti, to je artizam. To je već problem umjetnički. A Kant je pisao u stilu svoga vremena, krilato i uzvišeno, švapski, auf den Flügel der Ideen. On nije znao da nađe adekvatnu, preciznu materiju svome izrazu. Upravo u tome bio je Euler dosljedniji i veći. I ja, što više slikam, sve sam više uvjeren da je Da Vinci potpuno u pravu. Stvar se može precizno odrediti samo apstraktnom matematičkom koordinacijom. I eto, to je moje unutarnje protuslovlje. Mjesto da sam matematičar, ja slikam. S tim raskolom u sebi, što može čovjek postići više od diletantizma? Angelika, ja ne znam, Leone, molim te lijepo, nemoj se naći uvrijeđen. Ja ne bih htjela da te uznemirim, ali ja se poslije sinoćnjeg našeg razgovora nisam nikako mogla oteti mislima. Ja sam mislila gotovo čitavu noć o tebi. Ja nikako nisam mogla da se otmem impresiji da ti mnogo pretjeruješ u riječima. Ja se bojim, sve je to kozerija u tebi. Ti si neobično duhovit kozer. Ti si u stanju radi jedne duhovite kombinacije upropastiti sve svoje dugogodišnje napore, sav iskreni intenzitet svojih napora. Ti si u stanju kompromitirati se radi jedne duhovitosti. A ja sam mnogo šutjela za ovih 7 godina i meni je neobično strano misliti radi kozerije.
Der Unterschied einer deutlichen Vorstellung von einer undeutlichen ist bloß logisch, betrifft nicht den Inhalt. A u stvarnu istinu može se ući samo srcem, Leone, samo srcem. Logikom ili duhovitim riječima nikako. Jede Logik ist nur eine Scheinlogik, ein Blendwerk. Leone, preostaje nam dakle dominikanska qualitas occulta? Angelika, da, qualitas occulta. Ja se ne bojim te riječi. Ja sam otkad postojim gledala život u slikama. Postoji u našem subjektu vani i unutra. Što se nalazi između toga? Nešto kao što ti veliš tamno i mutno, nervi, mozak, meso, nešto što se zove naš subjekt. Jedna tužna šupljina u našem takozvanom subjektu. A sve se to razvija u vremenu i u nečem nepoznatom, transcendentalnom. I ako ti misliš da je tvoje slikanje logično poniranje u to transcendentalno nešto izvan našega ja, ti se varaš, Leone. Tu se razumom ne može ništa. Danas se to zove intuicija, a nekad se zvalo qualitas occulta. Ja se ne bojim te riječi. Leone, to sve miriše po dominikanskom sumporu, Beatrice. Ja dopuštam, u ovakvom Weltanschauungu živjeti je jeftino. To su 1000-godišnji propisani pogledi. Ta je tvoja dominikanska kostimirana hijerarhija oklopljena. Vi kao crkveni Weltanschauung, vi ste diluvijalni mastodont u oklopu. Vi živite u crkvenoj tvrđavi, u panceru jedne verbalne laži, qualitas occulta. A to, da ja ne bih bio na svojim platnima materijalist, to ja decidirano poričem. Ja se gibam po formama euklidovski, helenski. I danas u vrijeme impresionističke palete govoriti o posljednjim stvarima klečeći, u dominikanskom kostimu, sagnute glave s krunicom u ruci, to je čista gotika. To je danas u vrijeme bezbožnog simbolizma, u vrijeme infitezimala, Beatrice, moglo bi se doista reći pseudointeligentno. Angelika se blago, neprimjetno, no ipak prilično odlučno, promatrajući slike po zidovima, udaljuje od Leonea i od njegovih riječi u šutnji. Leone stane uz nju, mekano, vrlo toplo i intimno. Beatrice, jedino u što vjerujem u ovoj Glembajevskoj kući, to je tvoja visoka i iskrena inteligencija. Pa ipak, sve to u nama nije tako jednostavno kao Weltanschauung kakve sluškinje. Za jednu je nepismenu sluškinju pitanje o Bogu i posljednjim stvarima koordinacija tako jednostavna kao što su dekoracije jedne katoličke uskršnje slave. Uskršnje jutro, na bijelom stolnjaku farbana jaja i kuglov, uskršnja zvona i pjevana velika misa.